Normal kan yam ka nas dial content barwani lingwa seme ka Nuer online TV channel. Biya kamal nere yene dial content larwanya lingwa seme teloide ke yelon ka do bdan le yen ler yen ka gur keja. Te kon ka lere te wanti bi kon keling kejan tagame. An walle shanga wal ngwan ka pay badak ron kina dangro wid jen dangro wid diich no. Banatin kon lat ka rodien bana keling. Anda mandu ni chang kod nyak malaya nong roy na gwasame gore no jin beje nyaga ni ko ken la lerte bu calling ke very important kendial gore jen o de ro de palping ke lieng dien bana ke sho link lere nyama bana lieng gwasame bana roche kamanda na chitwo ka refugees ten kon tin chishop ka torit no te ka michitwo ka refugees ten tere wika kakuma agenda na bu calling gwasame la refugees ten yen kamone te ka tina menegat no Joba lingwa seme chaladu nene shi refugees chop ke kudang diok widi jandang di chika chobre wika torit no waken jen ken re wika kinya kem jen ke kinya. Can you imagine refugees to jel jen ke kinya 350 to wanyam kudang de widi jandang di awanyam tije chupka torida equatorial region ano chiga jenga Kenya chiga chup bana jome banja kulle lat ke bana jelinga do badana chetto kaje chalara wonene at least ne ri chupka kudang dok widi jan bakel wida baro chiga chupre wika tori town kara fujisten konen chichup waken chiga chup ka eastern equatorial state ka chankaro kana shanga doka jok waken jen kare wich ka kakuma Refugee camp ka Nairobi Kenya gwazi sa kwandien cha jangok ne ti payin ngenen gwasmen tam konen cha jangok tel ga kon janga kel tel mi shale kon kudang je kur jen bakel chike jen rai wike Kenya ka jen kan ka Refugee camp shal ke kakuma ekene chikan jal ka shoken the worst part ekene jel kan ka shoken ka kakuma Shukan wuka manchalga nadapal no ka korgwa deda ne shi well food program ala WFP me chikan kwan chikan ngogan wo cha kwan cha jatup ko nin dang jok wuka nin dang wan tika re bwat mudi changa kwan talaje masham kana chikan gujeno ano bilir ne gwasa me ka kuma ke bod ngwana de ne wore we da ka South Sudan kinetin kon tin laji ko tora chikan ngok ka dobe da ne wuka ka jendien mu wuka ka ngadi mu wukan ka torit ke ka South Sudan ka choken. Unfortunately, on their way to South Sudan through Lokushogo, an undisclosed number of returnees reportedly died of hunger, thirst and harsh condition. Ajome beje long dobe da ne jel kana jende ne ka kakuma bukulu chukumishale Lokushogo ki Lokushogyo Lokushogyo mo awaken kene shoptin ke dadwo ma waje tana chika liu ka bot mishwale china liu ka bot liu na ran chi oto shi bot chejenak wache na chika liu ka bot ka karo fajisten kon tinchi jen ka kakuma kem no ka korpa de paiwe chane lingono nene shi well food program chika 60% chikan kongo ka kwenan la tupke ala tele mitupke shitka wal ki konna dana la tupke teleje wa maintain kontir weni tele kon mujekana netin kontin ka bum ala disabled people tintel long wa cha kunyen cha jangok ka kem alo changa real mujekana teleje so tikare shushka chikana shugujano ngum de na liu ka kakuma ka doran titin ngai kon medane barnarodien ka kwinguka ka kwikor e shitwok wuje nyot kirma ya dideme ngode wege muko displace nina na ti ka kamne gorno wona de we ka kiro ngode dio jenena so jo shalen gwasa me ne di ti ka ne di chichucho ala tele ka kon misham kana ka kuma Refugee camp ka Kenya ne ti ngwalon wa chika jien ka wache te ka ne di chilu da do gwada dan jelkan ka shoken no ka jo mishikana me amde konaling chala do nene Sunday night Walter, a returnee and mother to 5, said
Severe hunger and lack of food forced her and her family to voluntarily walk back from home for 10 days. Walk back home for 10 days kan take jal kanin dangwel ke chokien. Jal ke chokien. Of course, do much about the long situation me about the mum deran lel. Ma deran dering wano bijal ke shoku. Chianen neri teach kana ngaje gwano gwate ke dien adorien andana tiketen. 365 refugees ti chijian. Chikan tere wajan tama ka kakuma chikan chup ka South Sudan. Chiga jal kenin dangwel. Gwan me telekwan tele piu tamas kanka. Kanishi endado bo mo na chikliu. Akani jian kan ka kam ko chicho chabech ka kakuma. Akanishi na beko te ga mudir bene bujire wika South Sudan. Akanishi ngwana de ne liu dor ngwana bene biliu dawich. Nyando badana jian kaka. Mitela kun baga bisham gwad me baga banta bang. Akanitel ne shi mana ko bare wajan gwasa me ka South Sudan ko ngai connect to ka refugee camp tel ka shi mana ken te ka juba. Akana kudu na ben be ko shit ko shi chocha dit ngona baga bare wajan gwasa me. So ontame ne to chi chup ko torit. Alaku kakuma camp refugee kakuma camp chetene to ngone tene ke runwell dok runwell ngwa run jandangro en special ne te konte chiro den bar ka kore dana chito ka juba me shane di shop ka 400,000 people me chi ke luton jineti ngwane ken rudian dial chiro den bar chiken wo ka kakuma camp tana te ke runwell ngwan tana te ke runwell dok so ne di te kan di kon chicho muddi chikanen ka kakuma camp tama chikalo jok jo me daro ko kon dial no choch jabech ray which ka kakuma camp dio je shianen ka kor gwade shi we me shana chakanak me sha kwan chaje kwak gwade shi kuma she guje no tel kon ba kamnetin kon tila refugees so chonu bej an chodelin kon ma gwata me de kon dial tek ngech kamandana le rode so choch che chon ma gwa magor de kon dial tek shublu aden no ne kon dial kon tek refugee camp shushkan so jo me gore jen wode je nywaka yekel katada na refugees chiki shush kaje no bana nyogo wo kala radian mede kono nyoko milin kona jawan ban lengwa same shala do ne re wish ka legistate la we jani ka capital dungurumbek chala dun wo shane ti shop ka bangwan shakanak kane dang diok ti ka bot bana jo mishit kene me bana jilinkel ka do badan en chatwo kaje bi correcting kon lat karudien dor jani bana keling ke jan gwasme ngode to kon kelet ngwant goro de kon keling re wika South Sudan jo me bana jelinkel and jo bana lengwasme chala de ne local authorities tindire wika Lake State ka capital Dungurumbek shikana confirm no sha shikorche twok kam nenitin kontila jang la Rumbek Central kene Shobet counties ka korka mi korcha tuok ka shanka rauka jok no gwadamo wa cha hok cha ka pech ka re kur mo chine dang bangwan shika lutin kene doctor te ka bot re wika Rumbek Central county la Lake State Police Commissioner Major General Enoch Machar Majok chela ronene a security force comprising police and the army wacha ke deploy ke chaka nangre gwasan winemi kode kan malde kan ojatu wano gwada danen chane dambangwan chaka nekten wanetin konen shanak ka kan both side wa chup kan wala bipin ka joran jikalat ke je barablim ngar jeno pegden we nyam chala den wotame chideni shika woten ka chikan kadak Dr. Teran Madi Teran General Surgeon Rumbek State Hospital chala do ne dang jok te ka bo ti ka chup ka hospital gwade chi korche toktin kane dang jok to kane de bar kane ka kamach no wa kan ne dang jok to ni chup bel wala wate kan ka bo ti dite long ti ka ke ramkel cha bar de ko lar ya bar ka chest ka cha ramkel do dien cha je bar ji de no ala che cha bar lo de kam cha bar ji de che jo mo che lat an jen
A general majority of people with minor injuries on the leg and knees are being treated by their families in the village. Ne rekora baratit kiɛn cha barisho kiɛn ke dong ki bot kiɛn waken ku family ne kiɛn ku ken ka moy ka wal ka dewine aloken ka shub dwel wal no ka jo chala de Joseph Mading ram mola kwerngwani ka shobet county jani chine dangwan chikaliu kwijidana ticketing. Again, we have lost four people in the fighting. Among them is my cousin. He said the situation is relatively calm, but there is still tension and mobilization on both sides. Milinkon magwasa me akam jane karodian. Again, state government chicken dini chicken ka jakan gwata mi. Again, chicken dini wan ke dini tot ka jo wadana shelat keje. Again, small force chaje jakko bikan kogang gwata dana chikorje tuoktin. Jordi Mishanyo Lat Guasame, Daniel Latkon, a leg state based civil society activist, Chaladone, a Janishiloda Jadalunka Quiko Dana Chituok, Guanmi Mochingwani, Jani Chigurudi and Nectin, a Janishi ne Dambong one Chiga Luke and a Dang Doctor take a boat dit, and Okan Wenamo, Koromatuoka Ray, which Guanmishaok Chako Qualten. The fighting between the two sides has ceased, but tension between Shebet and Rubek Central remain very high. He said the governor need to reinforce order along the border of the two counties. And in continuing Kaji Shebet Ken Rubek Central, ala ador Jane Karudi and take a core memling yana menagwasmene. Chikona kolar neka gwasi dan no jang chicken tamal Karodian, Naikone, Kui Hawk. Kenin kona tarke longre wishin winami so jo me a mishro the lar ki michi talk kam jane Karodian ne dambong wan chika liu kane dang doctor take a boat no chajo mo chajalat Daniel Lat kon a civil society activist ne de contin la roch mite ka yeng michi talk bikan mite ka yeng michi talk bikan condemn ki bika laro na mo cha go along ntame shala do sha dini SSPDF chaka jak tin kene police ni ko ba bika bikan ko gang ko shikor michi butok man bana kula ngach jang pe ken oken Karodian bashir ga ngai kone so kore me a kor mije tore wishin winemi shirka men chikon lingwasa me ke leg state gwan mi mo chi jang Karodian chikor mo chore lat kam niken so jo ma gor jano de yena ling bana nyoko wakala radian made kone nyoko milen kone jo bana lingwasa me shala de wona SSPDF launched Peacekeeping training center in Juba. Ne dial nen yen kati kanedi shalada no shawinge ken kwa ka train ka South Sudan People Defense Forces waken kwa ka train la peacekeeping troop officially gwamesha lep re which ka Juba ka shanka diok shanga wal diok pa badak ron kina dangara with jandangara with DH gwadan shalke wun alit training center located northwest of Juba. Mnin kona mene dialati ke di need to shak recruit a kuma South Sudan. Bana jelin kel ka doba dan en chaka kwa nke jeki ngum shode lat gor kono bu kono dia lat koro bana kelin kel ka jelera mene re wiki Juba chala do ne sha training center sha jelep kene diala kono sha nen gwaso me banyo kame baka nywaka yekel waken kene sha recruit kene sha kwan atiba train la SSPDF South Sudan People Defense Force kaken ba ka jaka peacekeeping troop ke dengen content bu now bimal biken mal bikenenu ka joma shalat gwaso me shawene ne an kene ti sha ka median cha jeto ka shanga wal dok pan ka pai badak ron kina dangara uri jan dangara uri dich gwadan chalke una lit training center re which ka Juba ko la northwest Juba chala do ne cha mishi kana me cha jere aleka ko ba high level military delegation ba kan yetin The launch was attended by a high-level military delegation led by General Dawa Turjong, the Chief of Defense Forces, and a state delegation led by Central Equatorial State Governor Emmanuel Rabi Majung. Jolin kona magwasame netin content kwa neti train chitka michikona linga waken kwaka train deni SSPDF special Ramadan Allah Chief of Defense Forces wude shalka Dawa Turjong waken netin content kwa namo kwa jala netin content kwa force me kwaka train rewich ka Juba
ka jo ran chikana lat Central Equatorial State Governor wun mishalke Emmanuel Rabi Majung wa chikanu gwel re wechen wanamo kana dawa tur jonkel dawa tur jongnyol Ramadan en la kwa denire wika South Sudan me pa kwany akir me yadit wa chikanu winami ko bikan force mo bikan ogich gwad dan en changi den chaje tok tendien ke yunen ba nagata dan tikaka gwad money ne diti kane ri shala no ba kan nge kakan mici ngi den ja tok no ba kan ngona to gol bana je linkela gwaba ko gor ko no bana detail bana kelin ka kor gwade pai we chana rajano shi kume sikala no te ne da ba kwan ne to ba ga kwanya kan din content ba nge je la SSPDF no kakan ba ga la peacekeeping force ka jo dan shala ban ngai ko ne eno dong de ko ten bo no de woni kan korbo telegram ngeje but chala do kene ke peacekeeping force te cha kwan ku me kirme yadit so let's see ami cha kwan ku me kirme yadit redian te ko bon ko kene tetin wala kaniti la lo yal ke kirme yadit so ku kondi ale te ko jo mashala da governor Majung chala do woni ajene kene reti te kwa trend ni kan kwa ga train ko bikana highest military standard bikana shop ano kan wo bikan focus ka personal career wa kan ne ke la professional kan dini ko na shanen wa biga take discipline you know ko don mi cha ka order ano bikan order bikan ngai let's say ala peacekeeping force ke peacekeeping mission force mi cha ka train ke cha ka nge ka la ka nge ke discipline kenyam discipline ne amala nge ke janane kan la ka ja ko brand bata ka pelpin ko chibu mat ka kwang chiri je chi ka bulla chi ma chi bu yod bang chenki na chi ka ga chi ro bu yor ku dong mu de ro yotin ta to kan dial ka te la ka nge ke ba ka discipline ka dial but de ne SSPDF tele ka discipline ni yene gu yene ko tandien nu yene gu yene riudien mat kwan mastab ni and all that be kula peacekeeping force di kane de ti tiken ke ideology dunko branwi goro belene ke ya dideka belene jang kene ka ko most of them ka jang kane ji ko tore a chire men ngayena no chakula do ne several other official chicken mission kane me chikala do ne reality kwa ka train ko beacon peacekeeping force no ka jorin muchalat gwasme Major General Nyakira Tem, a veteran and founding member of the historical Katiba Madat Banat Katiba Banat all-female battalion praised the trainee for being pioneer of the SSPDF peacekeeping mission force. She urged female soldiers to maintain their value and integrity in male-dominant environment. Joling yen magwasme sheg muchurwa sheg money ramkel mimo kwerman are training madan latke shela de wona ne shine goro no bine do jok men kon member baga participate ke peacekeeping force so jo mo jikana lat Major General Dr. Ajak Bulen she trainee watch welcome Jen Ramadan and don kune dialati na kuke guch ke kwi medical background yen ka do badana don ba tan kwa kanyi kije ba ka guch rewika so Sudan so jo lingene me wo bianga jeno ne titi ne nyinga tinu gwazme kan kwa ka train ke juba kwa kujeno mi ka ne ti don ba nan kor ke ba nan ne but men ngai kone chala do ken ladien o bikan wala la peacekeeping force rewika so Sudan again the main idea is kana la na money magoro de kon dial take shoblu ay kamana en chalat gwasme ne gorjen wo bantin dial kon de lat korodian bana kelinkel lere de dian bana ling gwasme shalar no take yak mishena kecha na cham no shalado chene dangwan cheka moy ka bot ka do bana shalat keje yaka mo awajen chana cheka tak kecha na cheka mak no sometime no kona lar no yak kwailies wajen chene ti shop kongwan cheka moy ka bot re wikatun sos ka warap state na bana jegui gwasme yaka me awajen chana cheka cham authorities in Tet Payam Tun Source County of Warrap State say 4 people have been seriously injured in an hyena attack at a farm in Malwal Chum village. The incident occurred on Wednesday at around 9 a.m. while local farmers were harvesting groundnut. According to their to Tet Payam Administrator James Ngong Akin, the victim include Yar Ngong Aliet Mayeg Malek age 26, Aru Majok Aru age 19, and Atieng Yel Aru age 12 who sustained severe injuries to her buttock and lost one arm
in the attack. Jolin kona me en jaka me mishatur de nene wajan chana chaka cham la be ke jega na re kaniken re janen winemi then beji attack beji cham engine waram kel chetede chajanang ke chaje cham ke chaje tul no tana da wata ka bodo wane da shub kon wan tinyin ka yak me de jenen of course yak beje long okay yak beje long mi kono gui kona yak kel me bedbet mi shakai la togo no jen beti jega long be kalat jen menen yara gwaseme so yak me shi simple yak me chana che kacham I remember take me to ko kor gwade dan no kamatar dio je che kone ngai dio je kamatar wati ke le mi shi na che ga che kacham ko menene didba ka jena wala ja ngod borodo yore yer kere budbuda cha bile jek no en mo la kona la no yele but ka korun te chi wore dwaran ka Nuer ka Ethiopia ka gambella te ka yak mi na tu go longane ka je ko kane nyene nyang no yak mo li mo me sa je ne chwa je go no yak le jen chada kana jena me ko yak ponde la yak kwai let de kon la chal ka kwai let sometime kon so kwai let da me kanetin kon kilitin kon tin la nala kan kacham so mi sha chulin gwas men tame na meni cha jang cha kacham cha ne dang wan cha kacham but chi ka ken awaken chaga nang dulwal so de yudander de chunga millet kore kan kon re romni so gor kon de kon tidiality no de kon ke guja gwa kodi chi yak cha na cha bicham ko yak point a dangerous animal so go region ode kon dial rodan gang katin kon lat karodian so mishi do che togla maja gor no banaje gor bu kon gwada banaje ngachi kamena na shamna kama tar e wa lei badjen dio ka jen we yak so kujemo de kon gor no de kon tidiality de kon kanga so yak me yak mishi na che ka attack re wejane en winemi ka ton sos ka warap so jo me gore jeno de je nwaga yekel katadan en chetwoke je no re wishin winemi so yak beje katadan kana chamke je atukon kala rodian me bana nyok milin kono gwasa me kono itin kontila Nuer no elere me bana je linkel no gor kono bi koran palpin kaliengde na me twoke re wika South Sudan bani no bana jelinkel katin kontin chitwok no ngai kon no very important lungo bu koran update katin kon lat korodian jo me payelat gwas me kade kon linkel no cheteka nas tichayen kume mela kume South Sudan and me kula to resident of Narus Buma in Kapoeta East County Eastern Equatoria State no she gang members wa she kan one key gang group they timolana the nakaka wer Mike kan kwagnat nakana wer chala do wontame ka jo dana shala chala do kan sharidian cha jakep do dana ka ku jenene wanetin kontin kule shenka kakel wa Mike kan kwaken so can all these gang members nen konga team waken larana lakana buka wer and then buka na biken ketul duel Mike kan kwaken kana ka moy kana ka bot de dum ba lakana goro biga na biken ka moy kere especially chala do nene keta d pm la 5 pm wala jen do brana lakan sure lakana to kaje waken lakana were which gwaron wankan gwatang kan mo balda kan ka kwal kano Mike kan yo ko kana tulduli kan kwakne miti ka computer ken miti ka jimo ka tel jimo mon bro do ka ja wala kan ko diala kan kanan so on wena mo sikubje chuguje no ne titi pen kanas nyen kana ka Mike ning nas ka kujamo chikume police ni churen chudale ka ko bi kan ka gor cha je chugor no ba ka kep gonatin konan tegatin kana we did not sleep well last night. Everyone locked themselves in their homes, even when there is noise outside. You cannot go and check. You just hear it. This gang carry pangai and knife. For people with disabilities like me, there is nowhere to run if attacked. She say, urging the government to take urgent action. So jolling yana me rami mo me disabled me point the shoulder luanko dong there road a gang karwade. A jana mi shi wer mi to kien gwa the ticket no. Mi chi leke to a jana idal nare na gagre duli. Teramala jel. Ko mi jini yirar bajinak.
mi jini wirar ka wer ba jinek so which mean that insecurity charge la dengu again so na mela toga ka win metel kume misha dear katin kona lat karodian so chikana dear nakana wi charlel ko ngumai kana they don't care achangi kana wo ka bala kana wi anyo ko mulo kenka so na me amela rodio je we are very familiar katin kona lat karodian lat ke gang ne keni gani rewika so Sudan men wi dialen ko ken sometime community mekan kana awareness kan jakan gad ken ko bi kana sure jakan gad ko bi kana maska kwang jakan ko bi ko maska tap what do you expect in return ne riti bi ko loje la sure changa dul gore kana bu gor sel bi kana lat bitene kan ko bi gina bi kan kanak so jo me mishala do kan ne dialati rudian waka sure cha ka kumike cha ka kef enore wechen winemi ka so Sudan ka chaka yenchit ke me shalat re wiki juba ka kor gwa Sudan chukon me chodo lat gwa Sudan chanen kas ka juba chane diala kontre wiki juba chaka kep me chaka kep kon chodi al ke gang ne ke ni gani wa chaka kan ka chaka nan kana sir ka front line ko jan gwa danen lakan kula wiya kerten so mi chu wujumi la kare na pelping ko ngai kana tonga mi to korteten tinwer waya mi chaka de palika so ngai kon manana lerod so la kana nga front line braro do palpinyen win en winemi ni she marwe gur keni chaji jek ma ci jien chay nang re wucin winemi chay nang gwada dien mi mo below face ka dar bishu bijin showa rami malaran SSPDF do je kor gwada dan chana jenen chete ka gade cha te jeno ken cha nang kur cha ko ti chikano chane nang gwad mi kene ngach ka ne plan no bine dini but kap ka ke yos ka ke akuma sa Sudan ka ta da ngai kono no to kor tikitin so kane diala kono pa yen ngenen gwasa me kane ya kap akume ka ken no kane ti dong ba gwiche no de tigden der won yamde ko jimi ro de jake jen shwar ngome de to kaji so ba ji dil kap ba ji dil luk tin je kono ladi ko mi ci family du cha kana lo shi jira mimo dong bile gwini do da de won yam kaji wadeles mede kuma je plan ko kwire de idil kap so jo me gwan wodi yana linka janlere ci kon ling gwasame bana nyogo wukale do dien mal re wika so Sudan te je ke jan gwasame shirama ngai kona mal kam Dr. Rengma char kene kirmi yadi te je ko ke jan gwasame nteme interim chairman ala par kol kwaje use kirmi yadit ko be kuma spele ayo be jayar nika gwase sha Dr. Machar chaje yen keje chikondi ala ngajin wone ne sha wude shalka me par call chaje kwanya la interim chairman Ramadan la leave mili birada dien gwase dan ngore kan mal kanane tan so ka jen kor gwase dan me cha Dr. Machar chaje yen kachang yandang ro bakkel ka pay diok cho togo no chi par call chero de jako baje kwanya la Ramadan en la kur en buku mespele ayo be jarwach kata dan ti Dr. Machar tere tijen men bana kula ngai gwasme medan e che par kol me che we wona jeno dere dol dere je chol ti natanelu yet by the way jaram dan la kuer la de kona chol no je la deputy chairman ka kume SPLA IO jaram dan en gur ne Dr. Machar kon dial ngai kone no en natanelu yet ramkel mi bumbum mi ngai kone long mi le de long ka kume SPLA IO ko wo SPLA IO bagwa no jaram dana ci dos raran temme re kuma ka Dr. Machar shaje ngaje no chaje dismiss tiang kirma yadit no shabile ngot la kur ka transitional government danan shake chaje wut ko generami mo mishun kel kan Dr. Machar raina murai kone kata dana shapar kol shaje Jacob takalonga je ke power tane ten konti la loyal ka Dr. Machar kan dial chaka wut re kuma ka kirma yadit den chane dialen kon tin shun kel ka parkol ti la loyal ka parkol la interim chairman akane dial ten kon tin chakula kwanya tema ko bikan gwa SPLAIO bikan kula kadaka ala gwane nin konin shun ka Dr. Machar so ga jolen kon mo gwasame ko kor gwa de dan mulu kon joke story me chi togane kam par kol kana natanelo yet no de kon jigun wona ne natanelo yet ya warga che jagor che par kol jogun wona ne tol dol mu gor kano biya lat re wiki juba ko dol mu dol je la Ramadan la chairman la je kona joke be warga bajetan members nir koken den ba dol baje kula dol
atel dol mala dol ke atel Dr. Riek Machar ketetin ke kwarin koken majak udi shalga me par kol ko betike power michi Dr. Riek Machar ta jien ke chaje yen and then on gwad Dr. Riek Machar baje kedeke. So whatever medelat Brazil ben ka ko Ramadan la deputy chairman ko par kol jeram dala deputy chairman chebe ben ka gwa parkol jena ambassador nijen a peace ambassador Ramadan and kule chong ko gwa Dr. Riek Machar no won alo chere me delegate nijen ka kuma SPLIO no ko jen chedotrar kachi Nathaniel yet cheroda bar so chi garame parkol chaje lo kef akir me yadit chitke me sha ne sha potkang chaje kebo shit keje me shi go berar ka jo dan lin kone cha potkang chaje jogono jin bugwa Dr. Riek Machar bijakan potkang cha jogon gwas mon ci potkang alaro no chene gorno bugwa be kan ci kon ci lingo no meni me chaje lo re tijien chit ka me ngai kona but uri chalga par ko la kan lo re tijien chabirar ben keri me chalat akir me yadit ajen mlat kona tem par ko chele ngud alaran kumes filayo pin Dr. Riek Machar jen ku ran kume dunkir me yadit no so chele ngud alanga alaran kume SPLIO chirkamanda endong de gui kajen go ran kuma SPLIO kotin kon la de sikan chat kamanda lat ke kuma SPLIO ka men bu kon ngai ka je go no hudo me se pel kon ran lat ke kuma SPLIO ban je dilon wona ne ka kor ji Africa Union e pangaje me chikarwa chikana la do wona ne kon binere wiko dong de mal de jogo 2018 peace agreement mer ma chaga jogo no Dr. Riek Machar yen ka je shi politic yen ka je jen criminal ramichi mi je chilat no so kuja mo baje deal judge kamen je ga dana chalat kamen ngai kon no Dr. Riek Machar mi ramichi mi je chilala to lo criminal de je she che ka court ka constitution ke 24 hour baje nanga court baje la doru ka baje shu charge bo ka dur dana chilat you know but it je ka all this time so men be jenene ko kor gwade dane shi Dr. Riek Machar chade yen no ko ntame mi chade ku yen chetene ka fes ngwan ngude re ti jen no chade lon ko mi lon ka je lokir me yadi de no ka gwade chi Africa Union chago benatame ka shiga lojok ka jo nane shala do ne ko cha members ne kontila ku me SPLIO ko cha kan dial cha ka kapchong ntame akir me yadit no chala do ne akene buko ku ka malan gor kene ko chane dial kontin bum ken ka ku SPLIO ntame ko cha ko kapchong dial ki cha ko wot akene be peace process ba je ku nyok me kwa je leka allow become go ahead with the implementation of the 2018 peace agreement eda ne shi kene yarke che collapse so jolen kon mo gwaseme of course ku SPLIO chi kene rejagan tame akene na me ajana dan en bukor bijan nang rai wika so Sudan yok ajan rob dan civil war ba nyok brole nyok mutu ko rode ko male cha tange 2018 mal kam Dr. Riek Machar kene kima yadit ko ba transitional government ba je leke ki bna biken chonkel ko kimal ka ki ba election ba jelat ba raina cha to no ko chikir ngaje no cha teka ne tungwan ti dong ti che intimidate ke che weekend cha ga yar cha weekend cha ga yar ko ba je gor che la do ne ko che team SPLIO ti la lo yal ka Dr. Riek Machar ko che kan yal cha ga joj che la do ne ba mal ba je ko implement ba la je reality jenen mal metele Dr. Riek Machar tin she mal metele rameda no ku mal ku je la tanya legend point de ka tede metele je tele mishale mal so dio jeno ko korgwa senbe bana match bana jaling unless mi chekir me yadi te chara yenyo ko megere je ko kire jente ka power ko bi malbe ben ki be malbe je yar jo me jenda nen goren wo de nyaga yekel telo de ko sha gwad me sha de chup en wala shanga wel ngwan ka pay wedde ko ron kine dangraw wudi jandangraw wudi diech anda mandu ne shan ko nyak mala yanung roine gwaseme mitte ka midir lar please lam ya comment gwasemo miti ka message jangne ka Facebook da ka social media bo ka Facebook bi chan kon nyak bi jek then bi gor message be inbox be message be de check mati ka ler mu dong de lar so ajen jodana gore de nya ya kel ci lole te de lon ko ci kontam chane nankel ane ko nyal posya ka biata kamal bye bye